Ngekuthi ithuba lokukhulu bazalwane eNthambama angithathele ithuba ngibingelele bobabe bafundisi labakhona la ngibingelele nelibandla lonke egameni lelihle naleliphakeme nalelinamandla ligama la Jesu Kristu. Sanibonani nonke bazalwane. Ninjani eminyakeni nomusha? Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu onemusa, uNkulunkulu onelithando, uNkulunkulu onebubele, uyasinakekela, uyasivikela, uyasithwala ethi kwethi khathi tonke noma ngabe impilo ngalesinye isikhathi ayivumi, noma ngabe kunebulukhuni, noma ngabe kunebunengbetlethi khona, kodwa nje manje uNkulunkulu bazalwane ethi kwethi impilo tethu abonakaliswa amakhulu, abonakaliswa anetulwa kokonke, abonakaliswa athembekile. Sanibonani nonke bazalwane. Manje ke angibingelele labacala kokuba khona la phakathi kwethu bazalwane laba sihambele la kulomnyaka lo wa 2025 bazalwane bathi bayathanda ukuthi bebangeda kuhlanganyela nathi, abathi vele bamukelekile egameni lenkosi yethu leNkristu Jesu. Haleluya. Manje sesikhona la bazalwane eNthambama, liqiniso ngikhona la kuma program bazalwane, ngiwakamamba ke sibongo, ngitelwe lapha eKhubutha eNgobolweni. Insinziso ngiyayithola ngeminyaka wa 2008 uma ngimela ngaphambili ngingemi bazalwane ngoba ngihlelele lokuba khona kuleli bandla, kodwa nje ngimela ngaphambili ngithethelele tono. Mina ngibuka emandla kaNkulunkulu ethi kwempilo yami eminyakeni wa 2008 la ngithola khona insinziso kuze kube kulesikhathi lesi lengiphila phakathi kwaso. Ngiyambona uNkulunkulu unginakekele bazalwane, uhambe nami etimeni leti bethi khona empilweni yami, ngambona ngethwala, ngambona ethembekile. Ngalesinye isikhathi bengikhala ngetinyembeti, ngalesinye isikhathi ngive ukuthi amandla wekho, ngalesinye isikhathi bazalwane ngive ukuthi le moya usavuma ukuthi ngimkhonde. Kodwa uNkulunkulu wanginakekela. Ngikhona lapha phakathi beni bazalwane, ngiyamesaba kakhulu uNkulunkulu. Ngethi konke uma ngibheka emuva la ngithethwe khona uNkulunkulu bazalwane, le grace angiyathi ukuthi ingifanele kanganani.
ngoba kithi la ngidalwa khona bengingasiya umuntu logqamile kangako nasemangweni ngela ngidalwe khona bengingasiya umuntu logqamile bengide ithumo kangako kanti futhi nakuleli bandla ngisiya umuntu logqamile sanibonani kodwa nje ngemsa wakhe uNkulunkulu ngingidumisile nje lobukeka ngaleyo ndlela wangentela umusa uNkulunkulu bazalwane wangipha insinziso ngimela phambi kwenu ngide emahloni ngelivangeli uma ngithola insinziso ngiyakhumbula kwawo ukuthi ngangibanjiwe ngomoya wemjolo ngiyakhumbula ukuthi ngangibanjiwe esisono senkane ngiyakhumbula ukuthi bangibanjiwe ngumqhaqo ngiyakhumbula ukuthi ngangingakhonakali sanibonani bathandekayo uma kukhulunywa ngemiyalo bakhulunywa ngento lengayinaki bekhulunywa ngento lebengiyeqa ngetulu amen bathandekayo uma kufika insinziso empilweni yami tadzilika letinto ngimva kahle lo mhlabeleli athi bekunginingi kudekiwe phambi kwami kodwa mina ngamkhetha uNkulunkulu ligama la Jesu Kristu malibongwe kulesigaba lenkuzo labandla la Jesu Kristu ngiyisingle parent amen bathandekayo kanti futhi ngimuntu lomusha inkosi emusa isibusise angimsoli Jehova kulesigaba la ngiboke kuso ligama la Jesu Kristu malibongwe uhlele enhlitweni yambazalwane emalangeni eqhina la sikhona khona kulesikhathi lesi letinto letinengi tenteka kulomhlaba lengikuwo nami ngiyabona ukuthi uma kungiJesu yena usemnyango uyabuya inkosi emusa isibusise kodwa nje kuhlele enhlitweni yami ukuthi Nkosi